Kumasi traffic na bodam atifre dum etwem regional minister office judges for the Bangalore ni nyina tra wo mu ho sese ebekwa kosi rich condos chale unni hwie wo kromu a tenafie memma bodam atifre dum etwem regional minister office judges for the Bangalore ni nyina tra wo mu ho sese ebekwa kosi rich condos chale unni hwie wo kromu a tenafie memma na we die Jesus Santimanso TV yesomo sompa times are changing. Ghana mine, mabusia panyin me so asempa na nam. Kane na ne etitie mo rem, ne si dan wi ana so moso no so adane adesoa. Enne de Adabov company e wa santimemu abedom yen. Amedan so bo ayemre. Enchanse awodo apapapa. E wodi gudan so medan homie. E bi de say long span self lock, IBR, housing standard, Erotiles and shingles, steel trusses and woodworks, roofing sheets, squares, afei roofing nails. Ni nyina e dan ho niema. Adabov company e de abeboayen. Yon office ankasa ewo ehwea overseas junction ena baby adwumaku factory nankasa wo no eye infensi a ye ben moba asoro no e ma remfi say wanim di fo wo mo di sanchensi ebegu dan so e de ama wo empo se wuni obi a ubetimi afre yen ewo 0245385109 Adabov company limited say ye dan so body a ene ye na wo mo eye osimpitimpirimpi abusia ene me ho adwiri na medetia ekwan ya me fa so a ne mitimi ba be pie office no nyame nko anenim abusia me ma obi akwa ba de ba Asantemanso TV na ye wo openim abosumi mu de na mo hu se ye bronya na na ye wramu no ye nya wramu ye nya si openim abosumi ne se bronya na na ye di na abusia da bia traffic wo krom na die educhem echen da me nka na ada echen da chese the way a traffic esia chi wo krom no Kumasi asem na making you Kumasi traffic na bodam Kumasi asem na making yenim se da ne da nyina edru festive season say ya edru bronya na krom echi de nanso ne de medemani akohu wo krom no echen da obeje di say traffic na timi achia ma enkrofo esi apake wo mo cars e na omo namfom me say enye obi si o me free kromu ben enkrofo pake wo mo cars e na wo mo namfom efri say ebi kwa adwuma time da so enti especially a friend is saying lawyers no just say nyina namfom because I was okokodru court them honum time dey dey adwuma enti say ubeta so at na say wo twen say ka no ka na ebi nko na bi aba o ebi nko na bi aba enam a friend is saying Ashanti regional minister sa ne kwan ne so ho ni nyina abusia enye bete na ye kan da ya na me bisa say enti eya na nkrofo we nyina no eya na omu wei ena edru afe aso no ena abehu se wo mu nyina ababe gumu ewo kromu wunya baabi kra na odo nice America said the be ya ombetumi amiti omu traffic na ache no e dey say car ni ho cars wo ho pa yet traffic ache enso nipa gu kwan ho pe car traffic ache o obi nko na obi aba car bebe bia so yesi mo ayema still nipa da so egu kwan ho itemi busa sa traffic ene sa nema we nyina na eya na esi ewo December bosumi ni mu no eya na me busa sa nkofo nyina no omo free hen ana se amanfrafo na ba be fra yen a yenhu efri se anoden papa ene mpanimfo atimi se we mu de saga modrom dada obia pakenika obia namfom ena ye kwa adwuma enti mibisa se eye ya kwan no ena esua ena wo se eye aban anase meka se mpanimfo mo man Ghana mu anum se ehye no mo bia kwan mu anase
measures bi o no ma ye betimi dia gu akwan mama edru sa festive season say na enema bi say traffic echichen de keka onyina na eso betimi ate bibi wo ho caution bi wo no ma ye betimi dia to na every say enim say da nyina ye soro ye kwa adwuma traffic wom de traffic ewom enso enti se ye du December se de ya na esitie na ya na ano ye den ma me obe sorry na pa kogina kwan ho se ye dan na unya aka na obenya aka ne so a medofo traffic a obedi so ansa na de akokoduru ba bi a wo kɔ no ano den che se me a to da me dwene ho a me ntia se normal days no ubehu efiri opepon bosume no ekɔ na wieye de ekɔ na be se kromu da ho emu ahwinhwan de keka ho ni nyina nanso ebedru sa afe no anu hia na anu ayeden sa kwan we ya so eya na da bia me ka se ejabofo de onu oni maboa yarefo samre ya nipa ho chire wo mo no sabre ya so na nkrofo binum koko apai me kana mi chema me che trotro drivers ene omu mate no sabre we a nipa enya baby for mo nansi enya baby na eja o makodi o munya baby mfa nwo munya ka asanfa gu na se nyame yado na ka ne ba na wo mo ankasa nso do mo price enenam o mo ankasa enso do mo price enenam sambre ya yenye tianum si atempenten ko yakodi dwa yehu de ye ho a yehu ka ye de ba no nyame ya wadom na wo sanya ka ne nso bia tro ye fa ne say fair na utua normal fair na utua no ubetua times 10 enti die na ye de afa ho because e ho kakra no nyame anim no kure ni menti ase ne fifira atemi wo kuro mu no menti ase woni se ye kopie mu ewo eye VIP nso a ka ni ho VIP eni Kumasi me se enye obi se VIP eni Kumasi nso chewe ni kokore VIP onom ni pegu onom a wo mo pe ka e de akọ enkran so bi ekodi bronya abusia se wo hye na se akra ne ba bi a wo kọ ne ho hye da nye bibi gidigidi a medofo pe ba bi tina o pe ba bi tina na nsha by transport no kokodu ni kwa na bronya na te wani so bedu na bronya na te wani so yenhye sa crowway ye friend is saying tafo mamponten sa nkron no ye ba yan kase ya ha bantme ya edenam eye be quite run about hokakra no the way a kromesia ye butubutu ka se ko nipa gu kwan ho enso traffic wom na Ghana ebe ni me biggest question me bisa ne say caution bi ho no ma ye betimi dia to ho VIP o na echagu o no me se cars ni ho nipa sam ho na ye ba ni say nso so a na obehu say omo chicha ticket no ebi nso obegina bonti na omo jeje nkrofo de instead of say line na another because a queue na nipa ni disu e was a moshe say car but first come first serve na ye be no first come first serve ye be ye nyo na ebi na machire ye bo poni jeje enkrofo sika na wo bia wo ba be DQ this wa ahomache no na woda so wo honom they say the protocol ne de nam where who knows you enye whom you know eye de onimo ti onimo na oba beje tickets no na wajisika ne de ama obi na ba wo dimirika be ka cho se ka na banji kofro na wo mo a wo mo be di line so no na wo mo da so e wo honom edian ena ye de afasa na ma we nyina ho bronya ye nim se eba ni se ya enkofo tu kwan obi a pese okono kohwe na ni so ade na nso afi we de da nyina ye di bronya afi we de adutwam ena ye da ben ena ye 22nd December enti me hwa every afi we ya every eda we ya fa nkwankosi se 31st ne be so na nyame ya adom na sa da ko wura afifufo nim ne de abusua se de be kwa ani o de be kwa ni efri se ye nya measures bia fanto ho
yenye bench bia emfa nto ho obeye wo se wo kodoje ba bia kodoje afa no so enso eho achi ekanka Oboase road kokoben honom ede ekono anodin ana eya na yempani for no omni traffic ni so binti na ya na wo hu se de abrabo ni sitie efa na na mibisa hwese wakokrom akodi dwa na eson yenhwe ye maame mo gu central market na nadwowa pon na wo peka akofie na wonya bi eba say ne nso ana hu say friend say me hu se bi a me si enfre wo mo krampo wo mo niam akodi obi ho no wo mo kwakwaje no what ma say aha ye yankasa ye brothers ye omo nsa ha wo mu na omo so namu na de nipa na brain ho anya no na what the just a second na wakwakwaje de free ni nsem kura ko hwe de Kumasi kejeti aye wonya baby na wo de wo nan asi wonya baby na wo de wo nan asi o enti de na ye de afa ho dan de nyina ye betena hanum se na da bia Christmas bedura se ya na beye enya Kumasi ahanum se nko a o twani fa kokohwe nkran enipa ba peso enipa gukrom yehu de omoto yehu at the property ya wo mu yo e na ye roam me about ne yakoba saa it was say normal days no e ya na sankrofo we nyina na ya na omo we normal days na dan de nyina ye so ya koye dwaman so e de ba no e ya na sankrofo we no wo mo we enye ni omo na ti krom ha na ko ni se dan de nyina ankrofo ba krom krofo ba market obusia traffic we there anodin enti kai hunu se efri ne ya de ko sabusumi ebekọ na wie ye de me yanko de ye de kwa no se ya ene bekọ so a aye efri se yenya baby yifa ebi nko na bi aba cars no abo apeso nipa nam krom nipa sam kwan ho epeka enso yenya ka yet traffic si enye se enipa gukwan wo cars ntwamu cars ntwamu nyina nso ayema enso dan nyina yeti krom anum se ye koyenwa man so koba hey gaga ne edru ebi aga so edru sabre say da ya da I really think a lot abu sabe wo say enti sa ne ba we nyina no eya na nkofo no mu free he se de okudwa so de ukọ wadwuma na wa mponta ma fa nkofia ade besa wo ho enkanka se wo tetafo ne mpota mu wo ba bia tafo 3 miles de kwa 4 miles onom no mosizongo side ho Kenya sia bremu honom no abusia obeye wade bia ye ne jaso na ye ne ntem na anya saade a o twentwen so a medofo ade befa wase na ate honom a so na de wabranya no na nkrofo ne so eba ne sei na se ka ne ba na ye nyina ye dimirika ye preka na behu se aha brotherhood no mo so namu no mo do mo se bom ye wura nkrofo pocket mu na bewe na bronya ne kura ate wani so asefem areho me de enema wako hu no me hu ni say sa human traffic we ya eya na asi ene cars ayeko aha mama ka we efa nka ho enko manyina so kan ye traffic lights na sisi krom no enya adwuma o Atinga junction dey si ha nya adwuma ena ye friend ne say KMA honom no KMA honom na ye fa de akokrom sa Hapa road ne so no enya adwuma to da bedru honom na so abonani ba ko na gina ho mianga ya Tinga junction he ya Kumasi Atinga junction he ya light ni si so aso red esi so ama cars agina na that na me ho cars agina ho ye police ni gina kwan mu a wo direct cars you don't know say police didn't ye bra say na say dey aso red was enya adwuma
enya adwuma enema yede agu akwan mu a yede hye se kasa eba control betimi a wo honom e de aban sa ne ma nyina ye ma ye ni nku ho ye ne nam honom traffic light de besi wo nya adwuma enso enti cars no ayefutu fra say ye T junction no ene de ke ka ho ni nyina go so bia pese wo no operentem de awram na we na enti mi bisamo muchi di say anka traffic light this is krom ni nyina chwe ni kwahwa ebu akwa chwe ni fa kwahwa ebu akwa muchi di say anka traffic light am ayesi krom ni nyina no say ya dia anka eso na eye adwuma no bia mu mra ne so a na de obeye na adwene say wo no de traffic lights na so no no won fa won traffic indicator no won fa ne ho nse ne obetwam no e ho ne mra ne so ni bedi enso say wontimi enko chi obi say wagu mra ne so every say traffic light am da be si krom ni nyina no it is not working enya adwuma enti obi a ye de wo pe obi a pe kwan awramu nanso mo panifo ene mo te Ghana man mu hanum say ministers MPs ene mugu ha mo nyina mu de ekoso na emom enam sa mo no mo ba convoy na modenam traffic ni mu ndi bi so na se yade anka mu di traffic ni bi so a anka mbe hu se de motiman mu man edebre wo de bet me say nyame ya adom na sa abato da ne ba bedura so be hu traffic okuro mu a eho e na be hu say ye be construct roads omo ba ban mu foforo say a ene de omo hu omo twa first time ni we ye hu second time ye hu third time na wode ba be ra fourth time a wode eba asaya be pritu mi foforo no eho e na be hu say yakosesa nkrofo be gu kwan so se ya mbra ne emeye ye fa ne sen ye wo enkwan bebra ye jai dia tutuma ye nyeye footbridge ye jai gu honum a ye nyeye aso ye dia kobo fom a ekwan no ye jai dia to wo every say abaya wo hyase no eye timamufo anto amane ntino ne bre apa ho aban foforo aba na some mentality na ewo Ghana force no senka ye jaya migidi se samre ka Ghana enso ko nanim kanya ne sada ndanya ne ye dan advanced countries no ye sorry ane pese ye de ye ho kototo wo mo eti se eniema ye hwa ye wonema bebria akam hospitals are yesisi schools are yesisi buildings are aban bi eye se ofiase na wofiase no wantimi anwie aban for ne ba won pese obeto aso or in the name of say obeto aso wi ye beka sa aban dada no ene be na mebisa ni nyina nya Ghana mpunto na ye pe ana enya Ghana mpunto na ye pe akwan ye je yegu honom a ye nyeye ama potholes akese ede wo bete na accident asi wa ha obete ekwan no ye be complain ye nyo jise atorenche bi akoto wo ho jise wo de hye bi se bi ahre ne nkwa ansana timamufo ne Ghana mpanimfo ehu se ekwan na wo se yeye enso da bia ye nam so da bia ye bohu da ro da bia ye ka makosa traffic light enya adwuma abesisi anom sei na mu wia na mo sa temu ho agumu ko hye santase run about obedru no mo hye ntare jejina ho ye hu de mo ye wo honom eso traffic achi because they say come here kwa say mo ma truck drivers na hu say mo you are in for money entinanie de wo ye bia se ne license wo se enwu ye o de wo ye bia no matter what onim se odru ho no ma iska na mebusa ne nto no odru no abobo no de ahye munsem na omko keta hye ne proye kankan ena se o my Ghana muti ho nom na mo sori na mbeye ena attorney general ese obi politician bia wono so aye corrupt ena ye enye boy ne hia wo ye de nipa diska no wadi awie wo ye den ska no wadi awie
mo amuti won nyina saa na mo ye the same thing yet ha na Cletus boko MP on one recordings nanu muto ebeka say you should be corrupt if you were an MP and now say we are buying mu nipa bia you should be corrupt because say we are corrupt akonwa na wote so the ones na so nche Cletus asam na making mo betimi akwakoye reference ma kwahe asam na make na ye no kore also no ojutum we are corrupt because wanya sa ni position no ebebo no enti ono so ma ni position emo ni nti no ene obekoso a na why corrupt nti ene wo advice mo aka no said the entia eya mu free aban mu no you are all not corrupt so you should be corrupt so that you can keep your seat we kofo we yakwa so mo da kugu parliament wo mu gu parliament o ena ye te ha ena ye maame na mothers na wo mu okrom na sabie wo mu sam wo mu animu mfifire no wo mu tax a wo mu tua sa taxation no mu tua eno ena mo de to ma mo de ye mo ye mo ko hwa exgratia mo jeje wo honom enso ya kwan na asai no hwe de wa traffic asiache hwe se de nkofo nam fom eko mo afiefie mu hwe se de nkofo nam fom eko o mu dwuma so. What are we doing as a country? What are we doing? Dabi ya betina se de sa hye dem from say ya na da ni da nyina me say abai bi try Ghana man say Ghana for nankasa ye was short memory and it's true ye was short memory de ekoso we nyina no ye hu ye bekasa wo ho a enso twei na abato da ne mra medu no my propaganda wo be propaganda say kim we will forget about everything na yakotim e de ama sa aban kro na wasa aba so biem na yasan akwanya ena yakwanyo yensu onyo monhwe nsase a galamsey for SSA no ni nyina mo ayedi yeti wono ma mo hyeda no makofa obi a hyeda ba se na nipa we e no ye corpse mo de baba kata so ene nam hanum sei no mo sora na mo de mama Africana enti munnim hardship a ewo kronim. You don't know how people are suffering in the country. Shenipe egu krom obi nko na obi abawo ena enkofo so pack cars oba bia eni kwan se obo pack cars na mameka sem we ntwemo KMA eni KFM omo edi dwumadie bi e ba be hyehye so mete ho de akere mo enche eba bonten mo na mo pack cars mo ba bia na makopack mo ka ho bi na traffic achi wo krom no ba bia na makopack cars enkobra nyina so me blame wo bia say me blame Ghana Police Service. I will blame you because nipa no watching no instead of say wouldn't never form na kwan so ama nipa na who say what the person is doing isn't right and you know who the eye manam form na kwan so no you rather take something from the person and you keep mute okodru kroba bia eye nhese ye park car no ye park wo ho no mo e dey time because mo see do theater was no go and park your cars there say the be ya kronim betimi ada wonom ama ye nyina ye ho de ahenhan yen na car park na mo kokroma ya na wo ho no e ya na mo dwen say wo ho ye den for beautification of what? Do you think say for beautification? Of course not. Yes, so when you see a pe oban ni ye che wani ko hwe labor ko hwe kokko board side honum asokwa traffic a esi wo honum ubeko no bi nipa ba ko na ko park ne car wo ba bi ani kwara so park car e causes a confusion ne sa trembling we nyina. But yet what do? Yat see a word krom. We call ourselves Ghana Police Service. You feel say your friend is saying uniform na ya sheno and na ye enfe and na de nam krom and na truck drivers and so they know what you want and so immediately they get there na omo de ahye monsem you keep mute saka no I licensed say baby wa park no one park ye ni nyina you don't look after all these things you just take your money and then that is all and amobo kro na amobo man no mu wiara mo de sobo aba bebo ye mpanin for e dey sa ye nka mo hwe ye ni bibia aka de be ka twere mo ane say afi bronyen obi anhwe ne ho so yie
na enema e wo se wo hye se wo di gu akwam no wokoba nyina no eno nso e ya ade a ehia kese pa enti bibia ni ana ototo wa kwan ye me na masanteman so TV na me mamu nyina afisha pa 25th ni ndru nso ya start here wi medikan enti me wo hye mu nyina afisha pa afisa mre na aban omo so no etie Ghana man enyina yesu na omo amakro no etimi afa ne ntoma pa edi afira ne agyae sobo ne keta hyehye ene proye ne kankan a ekoso ewo Ghana man mu hanum sei no ene nnwuma na aban dada start ya nwie no mo sa mo adwene na mo ntoa ne nyina so na Ghana enye fe Ghana nye krabehye na bibia entimi enkoyie emfa emayen bela mu nyina ase na enya dan a yebese ababiem ansa na 25th no aso yen kasi yeji ebro nyade na emum ye ma mo nyina afisha fa ebusia aha da bere ma me kwan ama enadwumadie ya me ko fa ni wo krom ene de ekoso nyina no enam eye bro nya ye ba bedi enti no aha ena bere ma me ho kwan ama me di bibia asi me di dwumadie ho chia me media ne ekia parka me rather say tell you so me masante sem hu ya me enti di no eye nana ekia adoma trikwa ebusia makra mo nyina Asante Manso TV, yes, so Mosompa.